Ovo je prva trka posle priprema, kako si se osjećala, kako si disala u ovoj sali i tako? Pa naravno nam je bilo malo teže zbog toga što odavno nisam trčala na tartan, tako da prva trka, s obzirom to da mi prva trka, odlično sam trčala, zadovoljna sam, nadam se da ću još uspjeti neke greške da ispravim i naravno da ću biti još brža. Sutra je 800. Sutra 800, očekujem još brža trka sa još bržim devojkama, tako da vidjet ćemo kako će da bude nakon ove današnje trke. Koje još takmičenja imaš u planu do prvenstva Evrope? Želim da trčim još miting u Beogradu i prvenstvo Balkana. Sigurno si optimista, u dobroj si formi, dobro si trenirala. Šta obećavaš za prvenstvo Evrope? Pre svega moram još neke trke da istrčim da bi zaista videla gde se tačno nalazim. Inače, želim je zaista da najbolju formu postavim tek za evropsko prvenstvo, što znači da ovo još nije moja forma, prava forma i da želim